Pemirsa Krama Bali sampun keloktah rajak ngelestariang mekudang-kudang budaya lokal tetamian leluri nguni. Punika taler oleh Krama Banjar Adat Tegal, Desa Bebalang Bangli, Ikantun Becik ngerakse tetamian sani sampun mayuse kutus abad. Upacara inucap kepuput oleh Tri Katraning Katon, inggih punika ide pedanda siwa saking Griya Sekwati, ide pedanda Buddha saking Gunung Sari, Ubud, miwa ide Ratu Sri Begawan saking Kedatuan Gunung Alan Sanja, Banjar Adat Bebalang, kalian adat Banjar Tegal Iputu Ganda Wijaya Mawasang, edan utama pina ke Cina Bakti Puncak Catur, inggih punika antuk ngemargianging siran genah kakul pulaga, Kakul Pulaga medui keperluan sampun wenten ring utama mandala pura dalam lagan, duk domas warsane lintang. Raris rauhi mangkin, megena ring cariki pina ke pengupayang lestari yang padi Pulaga, miwa Kakul Pulaga, mangdane ekosistem kas puniki, sidek raksa becik ngawit saking pembibitan padi Pulaga, kantos mupu sani kemargi yang langsung pinandita, utawi pemangku pura dalam lagan. Sejarah saking gumun sampun kesurat kali sapunika titiang minabte anggo krami dikiring jagat Tegal dumugi merarapan antuk bakti sana sampun kita katuri wawu pemargi karya sana sampun katuri wawu sami banyak ideni dikiring jagat Tegal setate manggin kerajangan kerayuan sida-sida ningdon talar banyak ring widangan kios Banjar Tegal ring duru Banjar utawi ring Provinsi Bali pada umumnya nike manggahin kerahayuan. Lianan punika, tokoh agama jero mangku Made Sugandia Ngewadarang, edan upacara inucap ngingkupin resigana, miwa upacara penyucian sanelianan, dan ing welengang, indik membuat nyaning limbakang penguruhan inucap majeng yuanane, indik keperluan taman Pulaga, jero mangku Sugandia Mawasang, kewentanan pura dalam lagan, saha taman Pulaga, mapaiketan sareng wari Arya Gusti Wijapulaga, wawidangan puniki medue keluwean agraris sani unik tur dados dasar upacara adat ring Bali sekadi bija Pulaga, padi kasosari, varietes lokal sani mentik ring carik lagan, miwa Kakul Pulaga, keta kanggen sarana upacara. Nah titiang wacenan inek betara ringkon Bangli muni sepuluh. Wenten ke bawos 3 periangan tawi pura. Asiki periangan yang api ring puncak Gunung Bangli pineh kangin. Yang kali mame ring simpat bunut pura penataran sidam bunut mangkin. Yang tane yang pemayun pengupa ayu loko serana jagat ring kehon. Ketiga pura periangan ring ajang puniki kewangun ring para raja Bangli Sri Adi Kunti Ketana mungah ring prasasti kon B niki. Raja nganut agama aliran Siwa Sidante muang Buddha Mahayana. Jero mangku Sugandia dahat ngaptiang, yuanane mangkin sida uning ring kawentenan puniki nenten wantah pina kepura, sake wantan dukirin hasil saking taman Pulaga miwa carik lagan sekadi bija Pulaga pina kejatu utawi sarana wajib ring pemargin kari ageng inggian ring bebalang utawi sejebak Bali, melarapan pemargin upacara penyuastika, Krama Banjar Adat Tegal ngaptiang kesucian pura dalam lagan, sidek raksa becik, sepisanan, mastikayang identitas budaya, miwahayati duk domas warsane lintang punika nenten ical. Hendra, miwa angkat, Bali TV.